Henin kasngi ka katpratrik Kuala Lingkon, kaseng Kongres jong kani kejala kalami sik jaka patba ban persya bat perem halor kara jong sarkar pedeng hapo kejelam jong Narendra Modi komentri rong bak dua kari. Halor kejing penduano yang pisah lot kotsen spa bat kesi hajar barem yang balap pelong hajan ke Reserve Bank of India. Habakran ha kejelang kini ilam jong kaseng Kongres kentop ikibana kani kejala kemjo ibana baru ila perem jori ke sarkar pedeng. Kepala Singsar dan BJP hapo kesatri jong ke National Democratic Alliance. Kepala ilam dong Narendra Modi komentri rong bak dua kari. Halor kejing muslia ya kejing light load jong ke Reserve Bank of India. Nakal yang keseng Kongres akan kejala kala dawa ban weng no yo governor pemerintah jong ke Reserve Bank of India. Ubadan keti ban penduk no ya kepisah kilot kot senspa bat kot si hajar barim bat kepala kata ya kayok kot jong pat ba hakari hibur akawai. Nalor kani kinoi lam jong Kongres kala dawa ru ban weng no ya kejing perking ya pat ba hakabasai pisah. Presented to the officials of the area. Thank you. नवंबर को नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा एक भारत को ऐसा धक्का दिया है कि डीमोनेटाइजेशन जो 500 और 1000 नोट का जो डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को जो अनाउंस किया था, तो उसी से पूरा सारे भारत में सारे एनआरआईज को, सारे देश को, रशिया को बोलो, नेपाल को बोलो या बांग्लादेश को बोलो और हमारे आम आदमी लोग को बहुत सारे एक टप्पर दिया है। इस टप्पर से सारे इकोनॉमी पूरा धुंधल हो गया है, सारे इकोनॉमी नीचे से नीचे चला गया है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी अगेंस्ट डीमोनेटाइजेशन का माध्यम से सारे स्टेट में, सारे राज्य में ये आंदोलन शुरू किया है कि 17 तारीख से, कल से लेके 20 तारीख फरवरी तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। जब तक मेरा अपना पैसा बैंक में है, उसी से कितना निकलना है, कितना डालना है, नरेंद्र मोदी हमको हुक्म नहीं दे सकता है और हमको वार्निंग नहीं दे सकता है। ये मेरा हक है, ये मेरा पैसा है और सारे बीजेपी आदमी हो, रीजनल पार्टी का आदमी हो, कांग्रेस आदमी हो, ये हमारा हक है। हमारा पैसा बैंक में जमाया है, कितना निकलना है हमको अनलिमिटेड। जैसे 8 तारीख नवंबर से पहले 1947 से लेके 8 तारीख नवंबर 2016 तक जैसे चला है ऐसे चलने देना चाहिए। नरेंद्र मोदी हिटलर का रूप में, मुसोलिनी का रूप में आम आदमी को दंगा फसाद नहीं कर सकता है। और 2-3 शब्द में आगे AICC का माध्यम से यही पूछना चाहता है, आपने ब्लैक मनी कितना पकड़ा है, ये जवाब दे दो। एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी कितना टेररिस्ट लोग को बंदूक मारने के लिए आप कितना बंद किया है, कितना नकली नोट कितना नोट मिला है, नकली नोट कितना नोट मिला है, इसका जवाब। और जीडीपी जो है, भारत का जीडीपी बहुत आगे बढ़ेगा बोला था, और जीडीपी कितना बढ़ेगा हम लोग का अनुमान है कि ये 6% तक नीचे जाने का उम्मीद है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत नीचे में चला गया। इसका रिस्पॉन्सिबल नरेंद्र मोदी है, बीजेपी सरकार है। इसलिए आज हम लोग शिलोंग में बहुत बड़े जोरदार के साथ हम आदमी लोग को, आम आदमी को, NGOs लोग को, महिला लोग को, यूथ लोग को ये बताना चाहता है कि ये डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया है, क्यों किया है, क्या करने के लिए आप ये कर। आप पेटीएम के साथ कमीशन लेके भारत सरकार और नरेंद्र मोदी
अब चीन का एक कंपनी के साथ तालमेल करके आप उसको ये प्लास्टिक कार्ड का माध्यम से आप पेमेंट को करके आप उसमें कमीशन खाना चाहता है, उसको हम लोग कंडेम करता है और आपको हम प्रधानमंत्री का रूप में दिखाई नहीं देता है कि आप आम आदमी को तकलीफ देने का आपका मकसद है। और बीजेपी भारत को चलाने के लिए हुक्म नहीं है, हिम्मत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दो। Down. BJP bye bye, BJP Bye bye. BJP Bye bye. Kat ba kani ke jelang jong kaseng kongres kadang yan. Henry ye kani ke jelang lalong kom bethe umpaja da ke jingwan terpat sakit khot jong kaseng thmau juki rangli ba kaseng Civil Society Women's Organization. Kibalawan cakini ke jaka pan ram ye ki artli kaseng san patsai bahe jong kari India hi Brockway. Kata kaseng kongres bat ke BJP. Da ke bakan thoru ba kini ki artli kaseng san patsai ki dei kaseng ki bajur ke kambam sam. Kebalapan benyau ki nong ilam jong kaseng kongres jong kacela halor kani ke jingwan ram kini ki arseng ye ka kongres. Kadai namar ba wai ni ki menteri barem ke sarkar Assam Rakibul Hussein baru MP barem ke jela Arunachal Pradesh Utakam Sanjoy kedan lang ha kani ke jelang. Kini ki arseng kila therting ya kaseng kongres halor ka jingbamla mentrekam ya ka an lok ayokta ha kani ke jela. Kabala menjar da yang darbar thau an ke jela nadu usnam arjar katsa. Kat ba ya kaseng BJP pat kini ki arseng kila therting ya halor ka jingbamla mentrekam ke sarkar Padang ya ka lokpal. BJP government down. Congress, BJP corrupt. Congress, BJP corrupt. Where is our Lokayukta? BJP both are corrupt. Corruption नहीं चलेगा. Shooting Lokayukta. And this is a hypocrisy on the part of the Congress. What are they protesting against? They should demand, if they're really interested in fighting corruption, they should be demanding that Lokayukta should be instituted. They have the government here. Does it mean that the corruption has stopped in Meghalaya? No. And BJP under Mr. Narendra Modi wants to fight corruption through demonetization, which is just a useless act. No black money has come back. All the black money has been made white through donations to political parties. Political parties are not under the IT Act. They don't pay any taxes. So demonetization was a way through which political parties made black money white. Both Congress and BJP. Why are they not demanding? Congress, shame. Where is our Lokayukta? Congress government, shame. Congress and BJP, shame. Has refused to appoint the Lokayukta. You want to talk about corruption? You hypocrites! We the citizens of Meghalaya citizens, our Congress government is as corrupt. The BJP government combines their corruption with fascism. In Meghalaya, the corrupt Congress has refused to appoint a Lokayukta. Even though we have one of the best acts in the country, after people struggled to get this act, in 2014, we finally got the Lokayukta. But it's a shame that the Chief Minister, the Congress Chief Minister, says he is unable to convene a meeting to even appoint a Lokayukta. Shame on him for his incompetence, for his inefficiency, if he cannot even do a small thing as appointing a Lokayukta. Today they're staging a mock. It was just a mock demonstration because the rest of the country, the Congress units are demonstrating outside apparently some 33 RBI offices. So the stooges in Meghalaya also had to do the same. But it is important that the public and the citizens of Meghalaya know that yes, demonetization wasn't just a technical and an implementation failure. It was a failure from the beginning. It was just, the fiat of one man, Modi, who wanted to do it, and which brought about a lot of hardship on the poor. But
While we say that, we also want to say that the Congress government equally brings hardship on the poor. Especially in Meghalaya, it is the Congress government that has refused to root out corruption. The education scam, till date nothing has happened. The housing scam, the rupee 1 per square feet scam in New Shillong, nothing has happened. So just as demonetization is not going to root out corruption, just a drama of demonstrating against a Modi policy, against a BJP policy is also not going to do anything. Because in their everyday functioning, they abuse power, which is also corruption. Ti paralang iko aban ong ba baroar, but BJP, but Congress, kidei, kiseng, kibalong, kiseng bamsat, kiseng kibalakni, but you rot yiki hok jonga jongpi. Mentang kesni, yang kang ni banya le menle hana, banya persya, ya kata ke sarkar umudi, hoi kata ke polisi jong umudi, ban pendu no iki tu ki kot tingkah si hajar, bat sanspa kalawan lam jing shisha yaki, tajba, bat kamnum poi shisha si ban pendu no ya ke bamsap, kata ngitip plan. Namarba kamudi ke sarkar jong umudi ha Delhi, hado mentah ki 4 wan lam ya kata ka lokpal, ka badai shisha ban yarap ban tek lakam ya ke bamsap, hendai kumjo. Kaseng Kongres baka government Kongres hang ni Meghalaya ru ka klamon nam ya kata ka luk ayukta ka badai bantek la kam ya kata ka bamsap tikani kam dei kata ka jing long hypocrites ka jing arsap jong bara ar kini kiseng ti menta paralog ni kwa ban kentu yaki paralog yaki parajor ki nong song snong jong kani ka jilla Meghalaya batong in nai sha penthame tong in nai sha penbet haka Kongres, ne haka BJP, ne haka no ka seng san perthai ka basule men le bantek la kam ya ka bamsap. Menshim snem kila ami bun ki kerteng nang ni na Meghalaya. Haka ta ka Panama Papers ka baong ba ki bre ki bala atu ki bala luti nang ni ya kata ka spa ki lebu syabari. Hato ka ni ka sarkar kala blacklist ki ni bre na kanang ai contract susu ki ni ki jo. Kani ka jo ka Congress government Kim don hot satya ban kren halor ka bamsap. Nama kidai maki ki pendon kam baklai ka board ba ki ba bamsap. Kumju om tang ba kim bu ya ka luk ayukta. Kumju bun sen kim jule ai ya ka kam bamsap ka bakta ayu du kusuk. Kom ka corruption ha ka PDS ne ha ka corruption. Hato ki jule ai. Ndade ba ha ban yami rally pada na benta kata kin pha ki pulit kin cordon ya ki surap ki singkin. Mentaru kajing klam akor kajing klam rang kini ki bawan rally ki wan dah ka pendon kam ka pisah jong pai ba ki wan de ki kali red light ki wan de ki kali minister jong ki hato ka to kam de kajing pendon kam baklai ka bor ba kajing don pendon kam baklai ka bor kam de ka bamsap kam de ka corruption ni yang hang ni menta ban persya ya baro ar kini ki sarkar namar baro ar ki shule men le ban yang na benta jonga jong pi kile men le ban ong bakin le halal ka corruption ka demonetization kam num te la kam shisha ka corruption namar ki bun ki badang don ka spa shabari kumjuru ka de baro ar ka Congress bat ka BJP ki bam kwa ya ki parti jong ki bakin don hapo ka RTI bakin penpau pat ba ya ka spa tingka baki yo hapo ka political party baro ar ki sobot banum wan ka to ka IT act bakan te la kam yaki baki haban penpau kat nu ka pisah ki don ka political party hato kini ki mutshisha ha baki shule men le ban kren halor ka corruption ne ka ditang sakawai ka benta ban penthame yang pi ti ni kwa ban condemn ya baro ar kini but ya ki wai ru ki political party ha baki shule men le ban shukran dakshan turtang man la jing hau hende ha ki kam ki jampat kam pau ka nu baki kwa ban te la kam ya kalau ayuk taling aku aban ong ba om tang baka Congress kam thong yu taw luk ayuk ta hendai hato kini ki regional party ki la put pressure ne ban thong yu taw luk ayuk ta what has the opposition done to ensure that the Lok Ayukta is up and running in the state? Nothing. They keep waiting for you and me, the people and the public, to come out on the streets. These are supposed to be the representatives. What are they representing? Their own interests. All they are representing is for themselves to keep accumulating. And each and every one of them is actually corrupt, because none of them have spoken up against corruption. None of them has tried to bring in the Lok Ayukta to check corruption, because they know
Kita plan bahwa kawan kalau ayukta baru Andre Pongot baru asa Pongot lese haki district council ru kin hap hapo kan ka anjo kalau ayukta bad lese kan pau pai ba ki kambam sap jongki marka tala da ka de ka congress ne ka BJP ne ki weki party ki bam ju keren ki bam jule halor ka corruption lada ki shule drama kum ni ki pai ba ngim dei ban pediang ya ka kum ka dak baki snow shisha alor ka corruption baki kwarat ding kong shisha corruption kani bro ka desa shisin ka benta bakin pentame kin top yang ngai pi